kandi bashoborera ngo obwahati abazire habinji barugira bujunanizibwa bwabo bazingamya abana babo bahinduke kitari kugasha ekintu ekiyagira ngo n'ekyanyuma niko kusima bazira bafireyo okora cyo nekiri kubasika okureba ngo abana babo babasa kushoma. I have seen parents bohereza abana babo ishobora batabayirina byo kuri nutrition to your child. Umwana n'ubutandikiragira yaheza kumuzara mwe rangaya bahanga mwana mwingana ongamahiza kuzarwa muti the choice begins obuzire wokwa twaza uko mwana wamageze kwishakura yaba started akiri umwana okustartinga no kushinya umwana kushinya akashinya yo mwana no ko umuto mwishoduru nari hikalebo yamageze kiraka bwi no imabazire mu nyera kubagambira education is your destiny y'umwana wawe. Oguyayongera yashoborora ari kugira ngo uruhanga tayine muntu yahangira ariyo musiru ukonka abashija obwiro bwinji baretira abana babo babura amagezi ahabo kutuntuza abanye nabo. Aziri mwe kanti bagambire because I'm more separate. Kuranga umwana wawe akamhanganingana no mwana wa buri muntu aboko mucyajara hangara hahangira umwana wawe ntabwo gitari umwana uranga yangire muri musiru ikiru aboko umwana ari mucyajara konga bwe abana bamwe baba basiru why tari mu wachigamba imubasheje oteko mukazi wawe ukirika kumuteka umutera inenda kanimadi watera umukazi inenda ikintu cyo mwana cyagina kiza n'umushaka byo mwana uri umundeye. Dr. Andrew Aino Mugisha owayebembero mukoro ogwo kujweka abeji yashoborera ngo kujara certificate ahamwe no kutunga diploma kiri kumanyisa ngo okushoma kwa hwayo. This is just the beginning, even foundation. Kora wa graduating na certificate aiming higher nyonga kana diploma. I've gone through all these stages. Ninyegambaho ubundo kashanga kino kutukushana aho shitanyaho kunaiza diploma na shoma degree iyo kubanza na shoma degree akabiri na shoma degree akashatu na shoma degree akana kwaize kunde kurokono ushatishe kumzamuno gukora ki ndikushoma so okutandika na certificate na diploma cyo kumanyisa ngo wakomaho oyete kateka homunonga akubatiyo wenga konka na nabana bawe na nabana babana bawe bija kubana bakora ki bija kubana bakurebaho. Jane Rutaremwa ori chairman wa PTA yashoborora ari kugira ngo abajwara binekwe haremize mibi na munonga erimo kushanga ngo bamwe nibenyigiro mu nshonga z'emibonano okwebisaho eyumwashikaho hati mureba mwajwara ukofira mwajwara ibgaunu mwagire muri mwagira konka orugendo rukigi nimbashaba okwaho mukora nko kumukoreba nibabeta mutamutebanka mukagira ngo after all nyumba bakanyeka no kwesa ndakaheze ntabwo icyo nibanyeguye no abakuzarwa nibinji abakushoma nibinji abakora nibinji abakwenda imirimo nibinji ntabwo icyo muzo mu ofisi mutebekane mukore icyo babagambira konga mutarengaho. Reverend Bernard Mushabe ori umuhandikiwe by'Obwegyese ahabwa Western Kole Diocese yashoborora ari kugira ngo omuntu ori kwinganisa nawo Obwegyese takabasa kuhindura omuhuko Sana Obwegyese ari kwindura omuhuko. I don't know. Konkayo chidio ahindura omutani pindura omuhuko. Omwejwa omwana wawe takugenda akaza gukora ebintu ebirukwemerana yabashomere kandi byashomera akabituma nkora kurungi haza okukira munonga atandikire aha skills ntabwo ekyo. I am very sure parents abana bumwine nyuma ahabwe cyo kureberaho cyaba we can build on that progressive ambition to further the careers of our children. Abana bitu tubondekereho aba baturete no kutoya